Да, посинасın. Золотому человеку медаль. Você me dá золотой человек, да? Я получается золотой человек. Обойти его. Ага. Но менің қуазым да ұрдағым да жоқ. Шивар күннің тауығына қылсыда. Әке мәрхумын концерт қарағанда телевизордан мен Фидан Ғафаровны, Лилия Тимированы бек яратып тыңдайды. Қарап тыңдап отыра еді, секіріп тұра еді. Бұларға бір сиырдай айтып өтмейді. Шу сөзіне мен бек орындамайды. Senin yıllarını işitkesine bu sözünün mağnasını anlamaya başlar. Senin bu kişiye bir seyirdir, bir ottayım. Senin otımdayım. Şunun nasıl nesine yangan tağının kuazılığını yine aldım. Konsertına geldim. Şundan vah karıştık, içtik maşlar, koyduk gittik. İrtengisen kızı patı şubu barı aldı. Padırıştım. Sen konsert'a gelip neme ki alıp kaytırdın mı kendi bilemedim. Sen uzak vakit kıttırmadın, beni alıp kaytırsın. Şundan sen vah sıktığı var. Ben yüzümde polisi ünlesine ettirip kesite başladım. Derste bu опозором. Benim ага. Я sizi тоже просто обожаю. Да, можно меня фоткать? Ben ақырдан фотосессия жасаймын, бітініңіз білек жан, менің алай көшатырға. Нәрсәлі киіп? Бұда кімдің нәрсе шексек келеші мұда. Тұтта, брат, тут прикавшыққа беш. Тауына, мұның бұсы да бір ес сұлттырадыр әлі. Тут әлі. Так, бұсы обязательно. Бұсы медали тоже керек. Так, бұсы обязательно.